Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kung tepau kecing sungu yung lecai kedan bola lam nanti yang dikalinti ai kecing ai ku play ini leipa di para yang sembro tolak pelajar ya ki nokri ki kam juga parti ya just PDP kecing na presiden ya pati baru ki nokit kam jong parti kalau penpau kecing men ai kecing ku play ki nokit kam juga parti tam na promotion dun ki nokersan kecing jadi pai baru jong promotion constituency bagi ki pai jong West Khasi Hills si baru kawai nomor na West Khasi Hills mental aku bakar tu kan Islam ni kami isu ban nyadon bentah ko ka kabinet bat tam na po ang motion constituency mental aku bakar ko sa ako sinem tam iklam ya de yo bentah ban nyadon ako kabinet ang iskan magani ka jing yo bentah junga bandan na ka kabinet kan ay mesim lang ki bubul balang jong pai jong West Khasi Hills bat tam ni pai no social jong motion constituency iba sakliar ibon aba pendiar basim pinati ang apel kecil sungu nakaliang kejonga kamtam ini kali kejonga bahasa clear iba nak mesin kecing kuat pada mesin kecing ya trailang i lailat yang abangan yo abangan teng bagi ya kena kampung minister kadang kada kecing suku dekat kecing ya ku kerdok it's kan bangin ya trailang kum kawai ke tim berarti parti ro. Ni haga last time ni ba ki bujli minister de barar ngot ki minot SPDP. Pidon jikreman ba barar ngot kata pidang ne adu ajar ta. Ta jingkeli ke ba. Kan lese ba ngin ya partai menta. Tambang pak bangin nom di ban mi nanti ya ke basliu kum ni kata. Namang ni bengi burom ya ke parti ti kembalo menta ni pak ai bangin train nam ta ke jing ha jong ke parti. Nomor kum ke parti nadu basdang sibun ki vision ki ba kum ke parti kadon ba lesna du no stang jong ke parti ilit ma hoping lingdo ba ilas tang ya ke parti bajing angnut ke bagun nadu ba kumno bangin penbahala ningin penbeju ni upur usam kumno bangin lese bangin ke itho ya tin kasih ya pok bani ka kernit ke bapra anta kumno bangin dangyo lese ya ka ILP ikini ki issue ki ba ka parti ka yang ka parti na tu pasang ka yang ro pinit na ulit ngai skamba kaliang gujonga bana kaliang MLA ba sakliar MLA ni motarasan iba long term kum minister bala ailat yang apa dem ta sim kum minister ringkat ke parti nang ya train am taban penha bade ya ka ni ka parti ka cumi sektor lopi kadang ta haji penbaik kot nang yang minister musnga umta menteri minister dan kabinet parak ni baru di area lopi sebenarnya kuma kalau mentai ka te kan ban hapnang ka cing penbaik dengan nampak pak ban kamen ni nomor ba tapi ketika sensitive issue but hakini ki por kepala ada perlu ngila don arsin laisin ka cing ya kendu baka tapi counterpart kecungi na po asam dengan pak ban kamen ni dari singin sina continue but dari bangindang yapteng ya kecing ya kan baka asam pidon jikreman ba lembaga bujli menteri perintahan isu seperti kentam ajar opera ini definitely ngi kamlong optimistic but ngi don kecing angnur kecing kermen ba ngampong tang bangi bujli minister ngi apa kan ka parti ndai adu basdang do bangi don ha government ngi nang don kecing angnur ngi nang tri bangi apa kan ka parti Chris Bun ni sebenarnya kenduk ya.